Letisebenti betsesikhungweni se-Transnet eJozi titsilo kusayindwa kwemthetho ekubamba imibhikisho lokwentwethu ihlangosidonke kusho konke lesiteleka ukuthi sibe semthethweni. Tisebenti betishaya ingoma amaphoyisa ubekeliso elikhaliphile lombhikisho wato. Baholi betinyana bathi lamanye amalunga abo esatshiswe bacashi loholela ekutheni angasingeneli lesiteleka. Transnet has been distributing messages, which those messages they are specifying like things like no work, no pay. Letisebenti tisetikhundleni etahlukene lenkapani kanti ke titsi noma kanjani umsebenzi lenkapani utsikameteka kakhulu. I'm the train assistant here at Transnet. We move cargo, we move containers from here to Durban. And as you can see, everything that's happening here, it's affecting our economy. I'm working at the local operation down here. So yeah, we're here today. As you see, everyone is chanting. Our plea is very simple. We're not looking for much. As we speak, we barely surviving. Emalunga funa baholi bantu ukuthi bangethuki letinkhulumo basole umcashi ngekutsikameteka kwemnotfo ngenxa yesiteleka. Yesterday, the management they give us 3.5%, but today at least we see that the thing is going up, whereby now it's 4.5% and the lower level is 5%. Lesiteleka Letisebenti Transnet kubonakale sekujoyina nemalunga eNUMSA. NUMSA is here in its presence as is having members here in Transnet. And we are joining this protected strike, and we have also applied officially as an organization for a joiner through Section 150 of the Labor Relations Act. Tisebenti lindzele tiphumo letiphathekako kuletinkhulumo letawenda kutsi kuchubeke kushuma kutemnotfo lese-Transnet ngaphandle kwetihibe.